National Vice President ke National People's Party Basniaw Bhalangdhar Uloong Bokum ke parti ki benut halor ke jing resign no jong MP Berem ke Raja Sabha Dr. W.R. Kharlukhi na ke parti. Habakran bat kilat pathai ko bor u Basniaw Bhalang ulayat ho about Dr. W.R. Kharlukhi hene kesngi ula IT ya ke shiti e no kam na ke parti daga ba penpau ba kom uparlok u benut ya uni urang ba henry uloong pat ha ke san perthai ke juja bet badan ki barung badan ru ki bami. Katu ngalak na manong kadai ke personal kejing sengau ko jemu. Tano no ula resign na ke parti. Ta yok bapli la. Kamhe kerta la kwa ban song thai ro tip. Lani yo na ke wegi tension ro tip. Ane bahawat ni kum ke parti ni du yo rong ba lu resign temo. Ngarung ai kublai na maboni ke betapa bapli la yara ke parti paula dak. Tabar ke politik kalau kumni. People come and go, party remain the same. Mapila Emang kepercayaan kan memang suti meniatu presiden bawa resign dengan pada kedua kadu. Political parties like this, some come, some goes. That is come and goes is always there. And ke party can remain the same, and the president, the secretary keep come and goes. That's no issue. Dan kumrong bak beli ni, ni aku ke party dia. Ni di sana yo di kebaong tu pun. Nak kuat bandot, dia kata apa dia punya kuat ban song thai ni kan rum tiu nak kan pada keduk tiu tiu bere handai ba. Ni ai ku boleh uruk nama labon ni kamu pula dari parti lah Islam. Dia kata apa kerja mon jonggo tu ni lai ba. Makanya kan Kan kita tengah anggap kita ada nama ba yo mi uwe yo rum sis pangon. Kata kadega bonsin kerja ya politics. Kan tak nama. Hanya ku perlu ni duit. Ku perlu ku senior parti man ngidon ngejing do ak mesin. Ada ya kata apa ke manong man ya kata tu. Yo mi uwa yo ru spam tu. Yo ngidon bami sumi te do ba mah. Hanya ke parti bami don hanya kan ku belum mentani terai. Dan ngilip ni baru ni parti de hajar man kasih. Ni mau dia kata, jadi saudara aku mau perlu baju ini saudara dia kata,